Dobar dan, ja sam Bojan Šćepanović. Ja ću vam objasniti oko treninga koji se zove Akademija kontrolinga. Akademija kontrolinga je nastala 1971. godine u Gautingu, jedno mesto pored Minhena, i osnivač Akademije kontrolinga je profesor dr. Albert Dyer. On je napravio svoju firmu i počeo da drži treninge iz prakse, odnosno kako kontroleri treba da rade zaista u praksi. Ono što se kasnije odatle napravilo je glavni program kontrolera Akademije, zove se Akademija kontrolinga, koji ima 5 nivoa, 5 delova. Od tih 5 delova, 3 su takozvana tehnička dela, znači nivo broj 1, nivo broj 2 i nivo broj 3. Oni se bave alatima kontrolinga, kao što je break-even point, kao što je kontribucijna marža, kao što su varijabilni fiksni troškovi itd. Dok druga modula, odnosno modul 4 i 5, se bave ljudima u kontrolingu, odnosno konkretno psihologija ili, kako mi to volimo da kažemo, psihologika u kontrolingu. Ja ću pokušati da vam kratko pojasnim svih ovih 5 glavnih modula, odnosno oni čine tu celinu koja se zove Akademija kontrolinga. Inače, tih 5 modula traju svaki po 3 dana, znači ukupno 15 dana. Razlika između modula je negde mesec i po do 2 meseca približno, tako da neko ko krene sa prvim modulom, otprilike za jedno 9 do 10 meseci, od 9 do 12 meseci približno može završiti svih 5 modula. Ono što me često pitaju je da li mogu moduli da se preskaču. Ja kažem ne, znači moduli idu svojim redosledom, prvi, drugi, treći, to je takozvani tehnički deo, i četvrti i peti, to je takozvani ljudski deo, odnosno rad sa ljudima. Pa da vam objasnim kratko, znači tih 5 glavnih modula. Prvi modul se zove Controlling System, znači prvi modul ili Controlling System. Na ovom modulu, na ovom treningu, pokušamo da vam objasnimo šta u stvari znači kontroler. Šta je kontroler, odnosno šta je obaveza ili šta je posao menadžera, a šta je posao kontrolera. Također objašnjamo šta je misija kontrolinga, objašnjamo glavne funkcije, glavne procese u kontrolingu, odnosno 10 glavnih procesa po takozvanom IGC standardu, odnosno International Group of Controlling. Ti procesi, samo ću kratko nabrojati za one koji se bave kontrolingom, je operativno planiranje, odnosno budžetiranje, zatim troškovi, zatim forecast, odnosno procene, zatim reporting ili izveštaji, zatim upravljanje rizicima, zatim controlling projekata, controlling business case, odnosno CAPEX-a, zatim ad hoc analize, funkcionalni controlling, strateški controlling itd. Znači to su tih takozvanih 10 glavnih procesa koje pokušamo detaljno da vam objasnimo da steknete jednu sliku oko toga šta sve čini controlling na nemački način. To je prvi deo ili controlling system. Drugi deo su takozvani controlling alati. U ovom delu controlling alate idemo već malo dublje u pojedine controlling alate. Recimo cena koštanja, kako izračunati, sales controlling, koje imamo matrice za praćenje kupaca, za praćenje proizvoda, kako to da ukrstimo, na koji način da ispratimo da li imamo dovoljno potencijala u prodaji. Zatim CAPEX controlling ili čuveno NPV, IRR, payback. Zatim finansijski controlling, kako da brzo ocenimo finansijsku situaciju kompanije. Znači to su već konkretni alati da idemo baš onako u studiozno, što kažem, u sitna creva ili sitne detalje na ovom nivou. I onda dolazi treći nivo, znači posle prvog controlling system, posle drugog controlling alata, dolazi treći nivo koji se zove budžetiranje ili planiranje. U prvom delu najveći uticaj je samog trenera, odnosno ja vam konkretno 80-90% prenosi informacije i stvaramo jednostavno jednu bazu, sistem da bi mogli lakše da radimo. U drugom nivou već imamo pola-pola, znači deo je rad sa moje strane, deo je rad sa vaše strane u grupama, dok na trećem nivou ili budžetiranje i planiranje radimo isključivo u grupama. Znači imamo jedan case, jedan slučaj koji bukvalno pratimo od početka, od januara kad dođe novi kontroler, do kraja godine, odnosno do decembra i sve vreme, znači puna 3 dana se radi u grupama. Tako da na ovom prvom smo dobili fundamentalna znanja, ovdje smo već na drugom nivou smo ušli u pojedine aspekte controllinga, recimo sales controlling ili CAPEX controlling,
i na trećem smo to sve sumirali i pokušali da napravimo budžet za jednu kompaniju, odnosno za konkretno 2 divizije u okviru te kompanije. Ovaj prvi, drugi, treći nivo ja zovem takozvani tehnički nivo, odnosno tehnička znanja. Kad kažem tehnika, vrlo često pojednostavim ljudima pa kažem upravljačko računovodstvo, međutim upravljačko računovodstvo na način kako to Nemci zamišljaju. Tako da ćete, odnosno kako to Nemci rade konkretno u praksi, tako da ćete dosta termina kao što naučiti, kao što je break-even point, kao što je kontribucijni račun ili kontribucijna marža, pa razlike među kontribucijne marže i gross margine, pa šta je to COGS, pa kako se računa, pa kako se radi alokacija troškova, pa šta je activity-based costing, pa kako da napravite bilans uspeha ili P&L. Znači sve su to tehničke stvari koje učite na ova prva 3 nivoa. Druga 2 nivoa, nivo 4, nivo 5, se bave ljudima. Odnosno, na nivou 4, ono prvo što radimo je takozvana psihologika ili psihologija ili jednostavno kako da primijenimo neke znanje psihologije u radu kontrolera s jedne strane i menadžera sa druge strane. Znači, psihologika u kontrolingu. Recimo, jedna od čestih stvari koje kontroleri imaju jesu varijanse. Kad se pojavi varijansa, odstupanje od cilja, kako to komunicirati sa menadžerom. Ne kako tehnički da se izračuna. To ćete već ovdje vidjeti ili da vidite koji su uzroci varijanse, da li su to količinski, da li su to cenovne, da li su to odstupanje od cene materijala, od cene ljudi ili slično, već kako komunicirati tu negativnu varijansu, negativno stupanje ka menadžeru. To je opet jedno posebno znanje koje se radi na ovom 4. nivou. Na 5. nivou, vrlo slično kao i 4. radimo opet rad sa ljudima, međutim ovdje imamo i timski rad, imamo i analizu i rješavanje problema i imamo prezentaciju problema, prezentaciju rješenja. Pošto kada radite u kontrolingu, vi morate i da prezentujete pred grupom ljudi, odnosno pred menadžerima, da pokušate da ih motivišete ili da ih ubedite da je ono što ste vi njima prezentovali zaista nešto u čemu bi oni trebali da idu, odnosno ciljeve koje bi trebali da ostvare. Tako da posljednji 5. deo je timski rad i prezentacija. Svih zajedno ovih 5 modula čini Akademiju kontrolinga ili Kontroler Akademiju. Kada me pitaju da li je potrebno neko znanje, predznanje da bi neko završio Akademiju kontrolinga, ono što obično ljudima preporučujem je da dođu na prvi nivo, znači na controlling system, da vide, da osjete. Znači na ovom nivou još uvijek nije potrebno toliko mnogo znanja iz onoga što mi zovemo upravljačko računovodstvo. Naravno, poželjno je da poznajete ili poželjno da operativno radite kao kontroler, planer, analitičar, reporting manager, performance manager, PPM i tako dalje. Međutim, na ovom prvom nivou ćete osjetiti, vidjeti, osjetiti ukus toga i vidjeti da li je to zaista ono što je vama potrebno. Dok već na ovom drugom, znači na nivou broj 2 i nivou broj 3, idemo već onako što bi rekli u sitne crevnosti, idemo malo još više u detalje, u ono što se tiče samog kontrolinga, samih alata. Također ono što me često pitaju, ko su polaznici na treningu Akademije kontrolinga, ono što ja kažem vrlo jednostavno, kontroleri iz najboljih kompanija Srbije. Znači zaista iz najboljih i iz Telekoma, i Telenora, i VIP-a, i Nelta, DMD-a, Jafe, Grand Cafe, Atlantic Grupe i tako dalje. Znači zaista iz najboljih kompanija Srbije dolaze ljudi na Akademiju kontrolinga. Ono što se njima jako sviđa, što su treninzi vrlo praktični, vrlo pragmatični,
Ja sam osoba koja je iz prakse, ono što kažem, nisam profesor, trudim se da dam vrlo konkretne primere, trudim se da vam to približim u praksi kako to izgleda, tako ćete često čuti pitanja od polaznika ili čuti objašnjenje sa moje strane kako da uzmete Excel tabelu i kako da prebacite vaš P&L u PowerPoint, da bi to jasnije prikazali vašem menadžeru. To su tipična pitanja koje ljudi postavljaju, ili, na primjer, jedno pitanje koje isto radimo na kontrolnim sistemu, znači na ovom prvom nivou, dođe prodavac i traži mi popust od 10%, ako mi traži popust od 10%, koliko moram više količinski da prodam. To je takozvana odnos prodajne cene i količine s jedne strane da bi ostvarili profit. Znači količina cena, koliko moramo, ako spustimo cenu dole, koliko moramo količinu da povećamo. To su vrlo konkretna pitanja na koje vam dam vrlo jasne i konkretne alate, odnosno konkretne odgovore koje vi možete da primenite. Tako da, svi oni koji budu došli na Akademiju kontrolinga zaista će imati ono što ja zovem nemački kontroling, znači nemački kontroling na najbolji mogući način. Dakle, još jednom da ponovim, ovo je bilo kratko predstavljanje treninga koji se zove Akademija kontrolinga, 5 glavnih modula po 3 dana. Ja sam bio Bojan Šćepanović i ja sam jedan od trenera na ovoj akademiji.